Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga masyarakat Sumedang. Kali ini saya sedang berada di Cigedogan Gunung Manglayang untuk mengambil video di sini. Wah, mantap nih, di sini adem banget nih suasananya nih di belakang. Oke sahabat, jangan lupa ya like, subscribe, dan komen-komennya juga di YouTube. Terima kasih. Anu kagungan pengurus di lokasi Cigedogan, Bapak Empur.